Nō reira, kai aku rangatira pū Manawanui huri noa I te motu tēnā koutou katoa nau mai anō ki te Karere. Kei te huri tau a Ngā Wairiki Ngāti Apa I te wā o te waitohutanga o Te Tiriti o Waitangi e o rātou tūpuna I tā whirihoi I te tau 1800 e whā te kau. Me ngā oati I oati hia ai I taua wāra. Ka tahia nō rātou, ka whakarewa kaupapa e mārama anō ai ki ngā mahi I mahia I taua wāra. Ko tētahi o ngā kaupapa nei he puka puka hou. Ko te tuatahi nā Grant Hewler, ko te Ōhāki a o Tātou Mātua Tūpuna te ingoa, ko te tuarua ko Hainatia nā Tian Gush. Ko tā nei puka puka nei, he whakaraupapa haere I ngā wheako o ngā tūpuna me te hītori o te wāhi I wai tohua ai te tiriti kia marama pū ai ngā whakatupuranga I nā te inati o ngā whakamātautau kua hua ake mai rāno I te wai tohutanga o te tiriti mohoa nei. Mahara kauana a Ngā Wairiki Ngāti Apa ki ngā ki taurangi o te tiriti o Waitangi mō rātou. E rangi whakamaumahara tēnei ki te rā I Hainatia o mātou tūpuna I te tiriti o Waitangi, I te rua takau mātahi o Mei, nā te hākeke me mohi mahi ko hamuera te rā I kōkiritia I Haina. Kua huraina a Grant Hewler I tana puka puka hou, te Ōhāki a o Tātou Mātua Tūpuna ki tangi moana I te rangi TK. Te wāhi I tohua o nā tūpuna I te tiriti o Waitangi I te tau 1800 wā te kau. Our ancestors always fought and always fought for their rights. Where we got to in this country before this current government started deconstructing it was a product of generations of fighting for treaty rights, and we're going to have to keep fighting. That's the key message today. Iau I ātaranga hau I ngā kōrero o te tiriti o Waitangi a me ngā mahi o tau I muri I te hainatanga o taua whakaitanga, te tango o te whenua, te tāhai o te whenua. The Tāwhiri Hoi is now in a place called Tangi Moana. Engari, because we now have a monument at that spot where the signing event took place, that gives us a place to always come back to here to reconnect with our tūpuna and the mahi that they did. Kua tuhia hoki a Tian Gush I te tehi ripoata e kia ana ko Hainatia he kohinga kōrero mō ngā wakatupuranga te haere mai nei. Our research team had a writers' retreat out in Tangi Moana, and Tangi Moana is the place where you will find Tāwhiri Hoi, which is where the signing event took place. So that was really awesome to connect with the whenua here, with the space here, in the lead up of creating that. Nā I puta hoki te kōrero I roto I te wakatau, ngā reanga kei te pui ake nei, ka tika tā rātou tāinga mai, kia rongona e rātou I nei hitori, mo tēnei wāhi e noho nei rātou. Collian Barclay tērā, kua hoki mai ki tōna kāinga, a Ngāti Kauwai Ngāti Tauira ki te hāpai I ngā kupu kōrero o ōna tūpuna. Ko tā tai mai ki nei tū kaupapa me te kōrero ki ngā pāke, kia rongona ngā kōrero o mua, hei hāpai mā tātou I Ngāiarangi. Me te mōhio pū ki ngā hitori I hangai I te Niutirine e mōhiotia nei e tātou I te I nei wā. E kaore he kore he kāwanatanga kino tēnei mo te tiriti o rātou mahi whakaiti te tiriti, ka whakaiti ngā hapu ngā iwi. Ko te tiriti o Waitangi kaori aro haina, kaori manakia te karauna I roto I ngā ruarau tau ko hipake, tārau atu ki tēnei wā tonu. Anō reira, e kore au e ki ake ko te kaupapa tarangi nei he waka nui I te tiriti, engari ko tā mātou he waka maimahara I ngā wawa tarau. Ko te tiriti o Waitangi, te puka puka, me te ripoata, ka noho tonu hei toka mō tēnei iwi I ngā tairo ākupe I te wānei. Te Kakenga Kawiti-Bishara, Taiuru News.